Ekiyorlar. Bugün biz Şangırol Suvan'ın azırandığını öğrenirdiniz. Çoğaldı saygarıp girer bettinde kişisi çoruk depçül ol dep aytırıga harılap alırız. Дмитрий Николаевич Ушаковтың орыс тылдың тайлбырлык словарындан алырга человечность – это гуманность, бережное отношение к человеку и окружающим. Маңа таянып, тывадылчы очулдыраш болса, кижисик чорук дээрге, толгандыр тирик бойдуска, кижилерге камнык, эки хамарлык болурудур. Ынчангаш, пожоғалда кым кижисик чорукту көргүскенил деп чүйдү тодарадыры биле сөзүлел биле ажылдап эгелейлиңер. Эрте жастың бир жылы күнүндө бажың жанынга бичи эни көстөп келген. Сүйір кулактарлы, угаанлы, эрес карактарлы, акежи капкара, чуга пыктында меңишкаш ак жер бар. Оолдар биле ойнап, ыңай бээр маңнаарга кежи хүнгө кылыш кынып турар. Оолдарнын сеткилинге эң таарышкан жүбө чамдыгыттарды кортук жашпаачы эвес болгону. Кый дивеңгижиже чоошкулабыз. Кый дептер болсо тораан маңнап кээп, оюн эреп, толгандыр маңнагылап, ийи колунун кырынга чыда түшкүлейил. Эргеледип суйбаарга, кулактарын сүрөттүпкен, төрт будун хере тепкен, арайла тоомжа жок жорга арзымаары сүргөй турар. Эргеле дийишкинге харылап жасый бербес, чүлбөй кудуруун чайыпка. Номчаныбыз сөзүглелде бичи ыттың портретин бижейин. Анда кирген тодуралгаланы тараасында таблица жөпөлүктө бижирбиз уруклар. Таштыкы северинге хамашкан тодуралгалар. Сүйүр кулактарлы, эрес карактарлы, кежи капкара. Ажы жаңга хамашкан тодуралгалар. Угааны, кортук эвес, жашпа эвес, тоомжа жок, чоргарсымар, жасы эвес. Тапты киченгейлі көші болса, автор ашы чаңға хамашқан тодыралғаланы хүйні ажыглан ұруглар. Жүге бізе ол кижінің ашы жаңы іштікі делегейі әмі чуғыла оны тодырадып көргізер деш хүйні ажыглан. Болы бүгі тодырадылғалар азыранды деп бичи ытқа хамарышқан. Ол ады қанчар тұвылған. Тывадыл эптеминге таянып алгаш көрчү болса, азыранды деп ат, ынды деп чоғарлы кожманы тузасы биле тургузтунган. Биллегижи азырап каан деп уткалы. Оны кымнар азырап турган, канчаар азырап турган. Оларда кижиси чорук барбы? Деп чүйүлдү көрү биле дарасында фишбоун деп арга биле сайгарып көрү. Фишбоун деп арганы очулдура жөө болса, балык сөөгү дейин. Onu Japon ertemden Kaoru Ishikawa podunun çidil aytırıklarına şiitbirleri bile ajıglap turgan argası bolur. Balıktın başınga çidil aytırığını bijvar biz uruklar. Kişisin çoruk kımda бар. Madırlarını iki bölükке çara bijeyir. Soqtay oğulдар. Олар азыранdıga kandı hamarıganı көргүскенил. Oğulдар кээргечел, тузаргап, Büzüreçel demli. Soqtay kandı hamarıganı көргүскенил. Кажар, кара сагышты, каржы, бодун бодар. Ынчаңаш бүйүнүп келген схемага таянып алгаш түңнөлдөн кылып көрелиңер. Кижисин чорук бичи оолдарда. Олар бодунун кээргечел, büzüreçel, тузарга ашы чаңын көргүзүп, азырындыга кижисик чоругун көргүзгөн. Соqtay бодунга өнчү көреңки бөркүл бар сорулгалы. Кажар талазын, каршы талазын көргүзүп, бичи жаптанчы ыттың амы тынынга четкени комулданчы. Ам сактып көрелиңер, өзгө литературада шак мындай түңнөлдүк жоғалдарга табарышкан бизбе? Орус литературада Иван Тургеневдин Муму деп жоғалындан үзүндүнү көрелиңер.
Дворецкий пытался объяснить Герасиму, что барыня им недовольна и требует его собаку, подавай, мол, ее сейчас, а то беда ему будет. Bir eveze eskergen bolsuңарса, пойы чоғалдың дөмей чүйлі болу ушкуннары болғаш түңнели. Ылғалдың таласы оларның чылдағаны деп болур. Чүге дизе, Герасим бодның чаптанчы бичи ытын барыняның тужалын күйседіп, ама тынынға четкен болғай. Соқтай бичи азырындыны пөрт кылы бар дейш, оğulдардан чашырып, ама тынынға четкен. Ынчангаш база каттап соқтайда кишisi чорук чок деп жүлді батыткап чугалып болур. Ağıttarga хамарыштыры кишisi чорук көргүзертезе чүнү канча жölүнчаш. Тып көрелнере мурукlar. Оттарыбызды biz чемгерербиз, арыглап чуурбиз, агарладырбиз, чылыгларбиз, öğredirбиz, ойнадырбиz, азы ниетизи биле ынак болур кыжылбыз урукlar. Ыдыбызга мындык эки хамарылганы көргүзер болсубузса, олар янсы бүрү хүлелген күйседип болур. Ыттар мал кадарар, бажын кадарар, артист болур, чурум дудар, тузалакчыдар, истекчидар деш, онда аңгы хөй хүлелгени күйседип болур шейруклар. Ынчангаш пажынга оналга кылдыр, бодуңар ыдыңар тугайында мейин ыдым деп чогадыны бижбеккерсилер. Аңа бодуңар ыдыңарга канды хамары кылысылер. Ол ыдыңар чүнү кылып билер, канды хүлелгелер күйседип турар дейинче жактык айттырыгларны кийип бижип болур. Бөгүнгү кичээлибизге идекпейлик соноргап киришкениңер дешеттирбиз. Пердинген оналгаларны соноргап кылырыңарны күзелим. Байырлы менди чагай.